FèisTV ag Mhòd glasú dáhíle san nuideag agus a mar megin go bhí cáileadh in dú agus a marach a thos blasa dina hadal. Meistúch bhíasa na búin agus a gíche bíal chuí. Ha mí Diluain FèisTV. Díag farpa sin. My favourite tune to play on the box is probably the high voltage. Ha alana ni chinnéis cáileadh madrasta cimar haimdú. Ha Catáil Megan mar á hin. Ha mar sé gléomh agus chuán a ha ús ag Mhòd glasú an bliana. Well, ha stál ac yn y bliana, ha mysio gopad y son fewn iddo fel TRP research, so sé survey prig a hon, so ha the general round sa hwg is BBC alapa, fel dyn y cointes, coed a hat y coins. Ja wat vouchers os on Amazon, ja wyt die edrych at a chwyd goch cadenas, ma hat y son, so fi bi chwyd ydyn sy'n ddyn, fi ach yn eisiau gyn. Ralaf mi leisna lwpan Búra bhín lam hen shed, Galaf mi leis na lúpan lach, Sky mi wéirí. Mar sé áhain. Ha Katie agam a seo agus ha dé house this actually ísgain. Dé hauris go bhót an deachan seo. So fatan heachchan bí mis is ganna fiíile has sin go desk fistochaí, so bí sin rec tickertins, programmins, dúach a bhí frecart ceistin sa bíheag daine mín faspa sin bud sa bí. Agus I bhfuil sé a bhí gopur go bhót bhchiún cúne háisciú gopur a seo. Chiad bhd ag rumí gopur an si é nápan bhan an dabris chuig teachchan si go bhán, snúir na stearna bheith. Charúmi gopad a sa dhearastan agus fa mi gopad an nóing in diri agus glasgow mé. Ís go ha, Dé I Mhòd I Charlotte, gurcha seo. Ooh, ceist dara passion. Han Mhòd an Jeffrey Church on stalam nu han na Balabic, díadach gomsa, díadach is gasgol húl cael fasci a chéile, ach ha glasgow cortem gomód, díadach gwel an huabas a dol, mis mi gyrru glasgow chanings ag a níbasa. Gléomh. Region of drama. By me ein iesgyd agus dul fell an glasgow, wel bara I glasgow. Shamadi agus ha mi na ruchgada program radio alak agus seo ruadi. Smish ruadi agus sé me presenter a Jackie seo program radio alak agus tor sport should be akin gyrcha seo dúnaf aclwyn le torja figúne agus haim afi fein amach G hada jiffer farpishig vishe gyfod. Has sin dultí Michael farpasin agus na rútainna tachasta an clán ag bhóg, agus a sin an brín duide sa bí acu, agus ha program bioagin réidir na Gael féisgirte cíatain ag gas sa trí, agus na hasist Michael talla riil fadsirt, so tína chéirí orn. Bíomh áns, bíomh súntach. Gilas, ha cú bic acumsa chodú bhí gúáil pa mód fata contrón ike chofuair. Gilas hamar anyam ach saca sin ó bóid. Nuair bhís mi son chléigeadais saon rias chun fórst. Mas brín go le gaharid snog na ha Mhòd na cloine dul ar stod ha an feichcin dúine ha sagat siú léisa gaid bín haar na bíadichin agus go tás na farpis na hás dúiachcin an a bhí sein garis báis bhí dé an dalach chuig Colin Cúd agus ha Colin Cúd gaharis cos dúm sa cúteach. Well, sin bhhaine I dú ach dé cínte go bhí siú ar eis cáileadain I marach ar sean an tuigh.